jamni maromo 457 mawuok e Ward Sabor e kachung'ot bura machala mantiere kaunti ma Taita Taveta biro neno mor kakoro ibiro sirgi e piny gi piny owacho gi jamni magi kaachiel gi diel rang'iny mong'ere kaka gala mawachore ni nyalo dak maber nyaka e kinde oro. Sir ma kamano giyudo kuom riwruok mag piny ngima masiro weche mag pith kata FAO. Riwruok mar piny ngima masiro weche mag pith FAO biro chiwo negi diek 552 mar sirogi e tijegi mag pith magisebedo ka gitimo. Okang' ma kamano igeno ni biro jiwo jopith makamagi ahinya to kaluwore gi achiedh nade mar oro magisebedo ka gikale ka jopith moko ne olalo jamni magi. Jata chenro mar riwruok mar FAO Husna Mubarak wacho ni kaunti ma Taita Taveta nitiere gi loth kendo gibiro tudore gi counties moko mar konyo jopith. Mbuzi 52 za kiume. Nyumba zile zinaenda kufaidi hizi mbuzi siku ya leo ni nyumba 450. Nyumba 450 zinaguswa moja kwa moja leo kwa hili zoezi. Silo jambo la kufurahia sana. Na maisha yetu yatakuwa yanabadilika. Kwa hivyo tunataka tutakaporudi hapa next, hawa mbuzi tunakabidhiana leo watakuwa wamezaana maradufu, tuwe na mbuzi nyingi za kutosha tuweze kuongeza uchumi wetu wa kaunti. Sehemu hizi ni za ndizi na mipunga na chakula chingine. Nimeenda milimani kule Undanyi, naona pia peas na vitu zingine zinaweza fanyika. So potential ni kubwa na tungependa sana sisi kutoa mwito kuwa tutumie hiyo nafasi. Hii ni amana tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuitumia kwa njia sawa. Nasikia sana tukijiangaza. Ni kweli hapa Salaita yote hiyo inataka tutengeneze hiyo auction za wanyama. Watu wakifuga vitu zao hapa sio tunapata matatizo ya kuuza. Tunataka kuwe na soko lingine kule Voi, lingine Mwatate, lakini hapa Tuvini lazima na kule Salaita lazima kuwe na soko ya kuuza vitu. Ndio hawa watu wetu angalau mifuko yao yawe na kitu.